Selam dostlar. Ben burada bir aytib ketesi kelgenim. Kimgadir belki buluşur. Mine qılaqlar bilen jafa bola qaşagında sagısты qılaqlarda joğunlaş pişirap, ya sabun şampun deb aytayım endi. Şonday neler qaşagında içinde qıştып kete qaşıp da bolmay, mine bunday ушной палочка deb satalar endi nede aptekta bek barып жетмей deb aytam tebene. Şoňa görä men şonday bir aýber oýlagan ýasaganym, qılaqlar bilen jafalandym endi özüm men. Gel nişektir ölük jıyıldı, haman sayın tabipka var bulmay bitindi. Ama lakin şu ayda men sizge kengeş bermeyim, anday näseler işlerge tege urusça aytmyşlar самолечением не занимайтесь. Mine qarap gana kalas, kim anlarsın meni tege meni jamanlap, mine sizin sözünü tığnamaz men sözünü. Mine men көрсәтәм gene özüm nişekkine nitkene, mine şuna için kerek mine ушной палочка деп аталайын да аптекта сатыла. Мine kadar leske kereginde kesek 15 сантиметр 1 миллиметровый инде бу шунан жокасы керекми миллиметровый пласка карга бурана керек менә шундай яндыргыч менә яндыргыч менә хәзер шушы ушной палочканы инде менә кылак таягын алабыз да мамыкларны чистартабыз. Нигә дигәндә киссәң менә монда ничектер бу җирендә баш-башларында тишекләре тыгызрак безнең лескебез керткәндә нитеп кала тыгызланып. Киссәң ничектер бер әйләнеп җире нитми. Şundan bundan çıtartabız indi aybetlep, men bunday aybetlep çıtartıp yatmam indi şulay. Mena şunday leskini alabız. Hazır tığabız iki qatlap mena birsin uzunroq ettirip tığabız indi. Mena şu tayak uzunluğunda şulayrak bolsun ayırması. Bir kim aytmış, mena şulay tığıp jiberabız. Qarady. Gözlük kiymegenim. Hazır şulay ikisini birsin birge tığabız da mena şunday bolabı. Mena şoy tığıp jiberip, mena şoy tartabız indi. Tırşığa kerek indi, ikisi de birge çıksın. İkisi de azgina. Mena ikisi birge çıktı, gördünüzmü? İkisi birge çıktı. Mena birisi, mena ikincisi. Birisi tartabız, mena bu mena bundağı ne bitsin, mena şoy tarttırıp koyabız, şoy boldu tığızlandı. Hazır şuşu tayakны qaşı da kerek, mena qaşı tağın. Mena bu yağı kerek mi? Mena bunda kichkina yağını kesip taşlayız. Kesip taşladık mı? Mena şoy birgina tayak bulup çıkıp tura indi mena şoy. Hazır şu bu yerden şuşu uzunlukta bolsun indi. Şuşu qılaq tayağı xatlı mena şunu kesebiz de mena şoy kesip qaldırabız. Mena şoy kesip qaldırabız. Hazır mena bunda bizge ne şarnara kerek bittin mamık bulay bolsa nitip çıkıp ketey indi. Qala işte dağın jafa bolar. Şuna göre yandırgıç mena alabız. Mena yandırgıç mena şoy nitibabız da azrakını irtib alabız da evnet tizginagina şoytip qısıp koyabız. Mena şunday aýber bolup çıga. Mena qaragız. Suwunyga berabız da indi. Mena bundan indi mamık çıkmaydı bir nişikte. Çırnalgaç. Barmak mena itip qarasaň barmakka ýabyşar. Şoňa görä şu qarga birine kerek indi. Hazır alabız mamık. Qılakny mena bunda barabız şoýtyrıp. Mena şoy özegizge nişik jaýda men sagatga karşı buram indi mena şoýtyrıp. Buramda qılakka tığıp qaraýbız qaragyny. Mena şoýtyrıp şey startabız akırtıgına. Kelip jetdi. Mena qaraýbız, mena şunu hatly kirdimi? Mena şunu hatly kolum bilen tutam indi, santimetrim ýok kolumda. Ha bu tayak bilen itip qaraýbız. Bir mena da ortara başlady indi hayran. Qaýadyr bulayqa üske kite bu. Bulay eýlenip düşmey. Ortara başlady, mena qaýadyr çıgarıp qaraýym, kışın tirgiler. Mena bunda çalıştırganda da indi mena aytik bir 3 santimetr mi 3 santimetr dep jalgyş etdim. 3-4 millimetrga aýyrmasy bar. Mena bu tirendirek şey indi. Anda bir urun tugul. Anlarsın qaşırga da jaýlarak joňaçda men aytam oýlaýym mena şunday aýber menen mena şi startam indi mena. Kimge faydasy ketirse begeýbet tegende satyp alyrgamy bir jerden koşmy mena özüňiz qaragyş şoy. Ýasysyňyz kese ýasagyz. Birinde awurlygy ýok, bir näse kerekmi menda? Men bilen baş. Lakin şamalap gana tağın qılağızny anda bir negine şunday gana membranasy dep aýtar, ana tişak görmägiz. Jaýlap gana şoy gana baştan itip qaragız. Andarsy mena şunday tağın qılakny şistartyr üçin wraçda bir şpris bolar bit. Men mena şunday şpris alganym. Bundan zoragyny indi bu nişeden bilmem indi millimetr. Awşy 0,5 alganym, zoraklan bundan. Mena şunu mena şpris alganym körsätem. Mena qılakny joğundyrga näse bilen bütün kişiler rastylar bolmay tegende ellendi unutdum indi ismin.
Аларда менә инәсе кирәкме? Инә белән итмәгез, яме тагын инә белән тишеп җибә, инәсен ыргытып барасыз. Менә шундый ни белән шприц белән тагын шулай жуайым инде. Аптырагач инде врачларга бик барасым. Яратмыйм да инде анда чиратта утырырга. Менә шулай ванна кырыендамы, табактамы шулай растворны айтам. Растворны бер стаканга, шундый стаканга савыткан чокырга ясыйсыз, жылымча су салып, шуннан аз генә марганец кушасыз. Марганец аз генә су, ни, жылымса булсын суыгыз. Аннан соң су булсын, аз генә ал су, аз генә кызарсын. Бик каты кызар нитсәгез, киптерәсез, кылагыгызны бозасыз. Опять тагын бер әйтеп кисәтеп куйым, үзегез кыландырмагыз. Белмисез икән, менә әйбәтләп уйлагыз бөтенесен. Булай инде менә шундый җирләрдә була качагында, урманда дип әйтим инде, илә беренчедән врачка барып булмый. Менә шуның өчен генә әйтәм мин. Әгәр яныгызда врач булса, моны менән бик кулланмагыз инде. Менә шул җылымса суны марганцовка кушып, бик кызыл булмасын, киптерә булмаса кылагызны. Әгәр артык суның растворын белмисез икән, куркасыз икән, бер жуындырып җибәргәч, шулайтырып генә. Шулайтырып башта кертен генә шулайтырып карагыз. Аннан соң гына кылак бер ияләнеп киткәч, шулайтырып бик тигез, резко гына иттереп басырга була, теге жуындырып чыгарга инде. Кылакларны менә шулай пычраклары җыела качагында җафалый. Мин шулай үзе кулландым да инде. Шуннан әгәр курксагыз, теге растворы бик каты булды дип, тагын шул җылымса гына, чиста гына су белән генә тагын бер 2-3 минуттан чайкатып җибәрегез менә шулай. Шул таяк белән генә тагын чист тартып гына җибәрәсез. Менә шундый гына инде. Шулай да мин сезгә киңәш бирмим. Андый яныгызда табиблар булса, барыгыз хастаханәгә, табиб янына чираттырыгыз. Менә әгәр теләсәгез, ярар, сау булыгыз. Андый-мондый тагын миңа ачуланып калмагыз.